Hari amabanga amwe ashobora kuguma ahishwe imyaka myinshi, ariko hari n'andi uko imyaka ishira niko arushaho gukurura amatsiko. Uyu munsi tugiye kuvuga ku hantu hashobora kuba ariho havugishije abantu benshi kurusha ahandi hose ku isi. Ni ahantu hari mu butayu bwa Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hantu ntabwo ari nk'ibindi birindiro bya gisirikare. Ni agace karinzwe n'abasirikare bafite intwaro zikomeye, kamera zigezweho, indege zicunga ikirere amasaha 24 kuri 24 n'uburyo bwo gukurikirana umuntu wese wegereye imbibi zako. Nta mukerarugendo wemerewe kuhinjira, nta munyamakuru wemerewe kuhakorera inkuru, ndetse imyaka myinshi Leta ya Amerika ntiyanemeraga ko aho hantu habaho. Ariko ikibazo ni iki? Ni iki cyatumye igihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimara imyaka isaga 70 yihishe ahantu hamwe kugeza nubwo kitakwemera ko habaho? Ese ni ikigo gisanzwe cya gisirikare cyangwa hari ibanga rikomeye ryahindura uko abantu babona amateka y'isi? Mbere yo gusubiza ibyo bibazo, reka dusubire inyuma mu mwaka w'1947. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share. Hari kuwa kabiri tariki ya 8 Nyakanga 1947. Isi yari imaze imyaka 2 gusa irangije intambara ya kabiri y'isi. Ibihugu bikomeye byari byatangiye guhangana mu buryo bushya. Ubutasi, ikoranabuhanga n'ubushakashatsi bwa gisirikare. Icyo gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari Truman. Mu ntara ya New Mexico hafi y'umujyi wa Roswell hari umworozi witwaga William Brezo. Mu gitondo kimwe yagiye nk'uko yari asanzwe ajya kureba amatungo ye. Ageze mu rwuri yatunguwe no kubona ibintu bidasanzwe byari byatataniye ahantu hanini. Hari uduce tw'ibyuma duto tworoheje cyane. Hari ibintu bimeze nk'impapuro za aluminium, ariko umuntu yashoboraga kubigonda bikongera kwisubiranya uko byari bimeze. Hari n'uduce twanditseho ibimenyetso bitari inyuguti zisanzwe. William Brezo ntiyari azi ibyo ari byo. Yabanje kubifata nk'ibisigazwa by'indege, ariko ko yabirebaga niko yabonaga bitandukanye n'ibyo yari asanzwe azi. Yahisemo kubimenyesha umuyobozi w'akarere. Mu masaha make abasirikare ba Amerika bahise bagera aho hantu. Batangiye gukusanya buri gace kose kari hasi, ndetse bahita bafunga ku gace. Nta muturage wari wemerewe kongera kuhagera. Bukeye bwaho habaye ikintu cyatunguye Amerika yose. Ikigo cya gisirikare cya Roswell cyasohoye itangazo rivuga ko cyafashe flying disc, cyangwa se ikintu kiguruka kitazwi. Iryo tangazo ryahise rikwira mu binyamakuru byose. Abantu batangira kwibaza niba koko hari icyogajuru kitari icy'abantu cyaguye ku isi. Ariko ibintu byahindutse vuba cyane. Mu masaha make yakurikiyeho, igisirikare cyahinduye amagambo gitangaza ko kitari icyogajuru na busa, ahubwo ko cyari ibisigazwa bya baro y'ikirere yakoraga ubushakashatsi. Abantu benshi ntibanyuzwe n'iki gisobanuro. Nibwo havutse imwe mu nkuru z'amayobera zikomeye kurusha izindi zose mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe nta muntu wari uzi ko imyaka 8 nyuma yaho, mu mwaka w'1955, Leta ya Amerika yari kubaka ikigo cy'ibanga mu butayu bwa Nevada ku butegetsi bwa Perezida Dwight D. Eisenhower. Icyo kigo nicyo cyaje kumenyekana ku izina rya Area 51. Imyaka yakomeje kugenda. Mu gihe abaturage bakomezaga kuvuga ku byogajuru bitazwi n'amabanga ya gisirikare, Amerika yari iri gukora ikintu gikomeye cyane. Mu mwijima w'ubutayu bwa Nevada, kure y'amaso y'abantu, hari hagiye kubakwa ahantu hazaba kamwe mu turere turinzwe cyane ku isi. Aho hantu nta cyapa cyari gihari kivuga izina ryaho. Nta muntu usanzwe wari wemerewe kuhagera. Ariko imbere muri ako gace hari gutangizwa imishinga yari guhindura amateka y'indege n'umutekano w'isi. Aho hantu niho haje kumenyekana nka Area 51 mu ntangiriro y'ikigo cy'ibanga hari mu mwaka w'1955. Isi yari iri mu gihe gikomeye cyiswe intambara y'ubutita. Nubwo Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet batari barimo kurwana intambara yeruye, buri gihugu cyari gishaka kumenya amabanga y'ikindi. Intwaro za kirimbuzi zariyongereye ku rwego rukabije. Ubushobozi bw'indege bwari buri kugeragezwa, kandi amakuru y'ubutasi yari afite agaciro gakomeye kurusha mbere hose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dwight, abayobozi ba Amerika bari bafite ikibazo gikomeye cyane, ni gute bakurikirana ibikorwa by'Abasoviet bitaramenyekana. Nibwo haje igitekerezo cy'indege idasanzwe, indege yashoboraga kuguruka hejuru cyane kurusha izindi ndege zari zigezweho. Indege yashoboraga gufata amashusho y'ibikorwa by'umwanzi iri ahantu kure cyane. Ariko hari ikibazo kimwe gusa. Aho kuyigeragerezaho, hagombaga kuba ahantu hatazwi n'umuntu uwo ari we wese. Abashakashatsi ba Amerika batangiye gushaka ahantu hakwiriye. Bashakaga ahantu hatagira abantu benshi, hari ubutayu bunini, hasanzwe hari ibirindiro bya gisirikare hafi, hatuma indege zageragezwa nta bantu babibona.
Mu mpera z'umwaka w'1955 nk'uko twabivuze haruguru, abayobozi ba CIA bayobowe na Richard Bissell, umwe mu bayobozi bakomeye b'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batoranyije ahantu hafi y'ikiyaga cyumye cya Lake muri Nevada. Aho hantu hari kure cyane y'imijyi, hari imisozi ikikije ako gace, kandi byari byoroshye kuhahisha ibikorwa. Niho hatangiye kubakwa ikigo cyari kuzahindura umugani mu mateka. Indege yabaye intandaro ya Area 51, umushinga wa mbere ukomeye wakorewe muri Area 51 yari indege yiswe U2 Spy Plane. Indege ntiyari isanzwe imeze nk'izindi, yashoboraga kuguruka hejuru cyane aho indege zisanzwe zitageraga. Yari igenewe gufata amashusho y'ahantu h'ingenzi mu bihugu byari bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe indege zisanzwe zagurukaga ahantu hasanzwe, U2 yo yashoboraga kugera mu kirere cyo hejuru cyane. Kandi kubera ko hari hejuru cyane, bamwe batangiye kubona ibintu bidasanzwe mu kirere. Abantu benshi batangiye gutanga amakuru bavuga ko babonye ibintu biguruka bitazwi. Ariko ibyo bamwe bitaga UFO rimwe na rimwe byari ibisubizo by'indege nshya za gisirikare abantu batari bazi. Amabanga yarushijeho kwiyongera uko imyaka yagendaga. Area 51 yakomezaga kuba ahantu h'amayobera. Abaturage bo hafi bavugaga ko babonaga amatara mu kirere nijoro. Hari abantu bavugaga ko babonaga indege zidasanzwe. Hari n'abatangaga inkuru bavuga ko hari ibintu by'ikoranabuhanga ryarenze iby'isi yari ifite icyo gihe. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomezaga guceceka. Nta tangazo, nta bisobanuro, nta kwemera ko icyo kigo cyari gihari. Mu gihe isi yavugaga ku bivejuru, abashakashatsi benshi bavugaga ko igisubizo gishobora kuba cyari ikindi. Tekinoloji y'indege yari iri imbere cyane kurusha uko abantu babitekerezaga. U2 na CR-71 ni ikoranabuhanga rihishe. Nyuma ya U2, Area 51 yakomeje gukoresha mu kugenzura no kugerageza indi mishinga ikomeye. Harimo indege yaje kuba umugani ya CR-71 Blackbird. Indege yashoboraga kugenda ku muvuduko udasanzwe kandi ikagenda ahantu kure cyane. Yari imwe mu ndege zateye abantu benshi kwibaza bati ni gute Amerika yakoze ikintu nk'iki. Uko ibyo abantu babibonaga nk'ibitangaza, rimwe na rimwe byari ibisubizo by'ubushakashatsi bw'ibanga. Ijambo UFO risobanura Unidentified Flying Object. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ikintu kigurutse kitamenyekanye. Ariko abantu benshi iyo bumvise UFO bahita batekereza ko kiremwa giturutse ku wundi mubumbe. Nyamara mu by'ukuri UFO ntabwo risobanura ko ari ubwato bw'abanyamahanga cyangwa se ibivejuru. Bisobanura gusa ikintu cyabonetse mu kirere ariko kikaba kitaramenyekana cyari cyo. Kandi amateka y'ibintu nk'ibi yatangiye kera mu mwaka w'1947. Nyuma gato y'inkuru ya Roswell, hari undi muntu watumye ijambo UFO rimenyekana cyane witwaga Kenneth Arnold. Yavuze ko ubwo yaratwaye indege ye hafi y'imisozi ya Cascade muri leta ya Washington, yabonye ibintu byinshi bimeze nk'ibikoresho biguruka byihuta cyane. Yavuze kandi ko byagendaga nk'ibintu bisimbuka ku mazi. Inkuru ye yanditswe mu binyamakuru byinshi, kandi abantu batangira gukoresha cyane imvugo flying saucers cyangwa amasahani aguruka. Roswell ni inkuru yanze kwibagirana nubwo hashize imyaka myinshi. Roswell ikomeza kuba imwe mu nkuru zizwi cyane. Abantu bamwe bavuga ko mu mwaka w'1947 Amerika yaba yarabonye ikintu cyaturutse hanze y'isi. Bavuga ko ibimenyetso byahise bikurwa aho hantu kandi ko amakuru yahishwe. Ariko ibisobanuro bya leta ya Amerika byagiye bivuga ko icyo cyari igice cy'umushinga w'ubwubatsi wakoresheje baro yihariye. Ikibazo nuko abantu benshi batigeze bemera icyo gisobanuro, kandi niho umugani wa Roswell wakomeje kubaho. Project Blue Book, ubushakashatsi bwa Amerika kuri UFO. Mu gihe abantu bakomezaga gutangaza ayo makuru y'ibintu babonaga mu kirere, igisirikare cya Amerika cyatangiye umushinga wihariye witwaga Project Blue Book. Uyu mushinga watangiye mu mwaka w'1952. Intego yawo yari ugukusanya no gusuzuma amakuru y'ibintu byagaragaye mu kirere. Mu myaka wakoraga hakusanyijwe ibihumbi by'amakuru. Abenshi basanze bafite ibisobanuro bisanzwe: indege, imirasire y'izuba, imibumbe, ibicu bidasanzwe, ibikoresho bya gisirikare, ariko hari bike byasigaye bitarasobanurwa neza. Mu gihe cy'intambara y'ubutita, Amerika yari ifite imishinga myinshi y'ibanga. Indege nshya zageragezwaga muri Area 51. Ubwato bwo mu kirere bwakoraga ubushakashatsi. Ikoranabuhanga rishya ryagaragaraga mbere y'uko abaturage barimenya. Ibyo byatumye abantu benshi babona ikintu mu kirere bagatekereza ko ari ibivejuru. Ariko rimwe na rimwe igisubizo cyabaga ari ikintu cyakozwe n'abantu ariko kidashobora kumenyekana vuba. Amashusho ya UFO yongeye gutangaza isi. Mu myaka ya vuba,
hari amashusho yafashwe n'abapilote b'ingabo za Amerika yatumye abantu bongera kwibaza kuri UFO. Ayo mashusho yerekanaga ibintu byagendaga mu buryo budasanzwe, abapilote bamwe bavuze ko batari basobanukiwe ibyo babonaga. Leta ya Amerika yatangiye gukoresha ijambo rishya UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, ahubwo kwibanda gusa ku kuguruka bavuga ibintu bidasanzwe bigaragara mu kirere no hafi yacyo. Ikibazo abantu bamaze imyaka myinshi bibaza. Abashyigikira igitekerezo cy'ibivejuru bavuga ko isanzura ari rinini cyane, hari miliyari z'imibumbe ishobora kubaho. Ntibitangaje ko ubuzima bwaba buri n'ahandi hantu mu isanzure, ariko abahanga bavuga ko kugeza ubu nta kimenyetso cyemewe kigeze kigaragaza ko ibiremwa byo ku yindi mibumbe byigeze bigera ku isi. Amayobera aracyahari. Area 51 ni ibanga rikomeye kurusha yandi. Nubwo nta gihamya yemeza ko Area 51 ibitse ibivejuru, hari ikintu kimwe kidashidikanywaho. Area 51 yabaye ikimenyetso cy'ibanga ubushakashatsi n'ikoranabuhanga rihishe. N'ahantu hatwigisha ko rimwe na rimwe ibintu bisa n'ibitangaza bishobora kuba ari ibisubizo by'ubumenyi abantu bataramenya. Ariko niba Area 51 yari ishingiye ku ndege z'ibanga, kuki abantu bamwe bakomeje kuvuga ko babonye ibintu bidashoboka gusobanurwa? Ese hari imishinga Amerika n'ibindi bihugu bigikora mu ibanga? Ese mu kirere cyacu hari ibintu abantu batabonye ibisobanuro byabyo? Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ibiganiro byacu nakagaruka.